I pozdrav ljudi, pozdrav, danas je novi video. Da, danas mi je tu kuća. Ne kućo, ne. Dakle, čekajte. Ljudi, Čekaj, za sada, trebam nešto... ovo je Ukijevo, nije moje. Čekaj, nešto vam kažem ljudima. Ljudi, ovo je sandbox tycoon. A ako da ga tražite, pa ovako. A-N-D-B-O-X T i onda za razmak i onda T X. Ljudi, evo ga moje, vidite ljudi, vidite moje. Da, Cira hoće da napravi banku, ali on je tek 3. tir. A na 4. tiru dobije ovaj emerald blok koji totalno izgleda kao dijamant. Vidite. Pepina skapis. A ja već imam 4. tir. Imam trofej. Pa ja ću dobiti 4. tir. Pa dakle, kad smo pogledali Cirino, ajdemo sad moje malo da pogledamo. Da vidimo što imamo. Nemam za ti 4 daj. U redu, ajdemo samo da pogledamo moje i onako možemo da farmamo opet. Ajde, Ciro. Ne. Zašto? I onako da se malo zabavljamo dok, a ne samo ovdje da stojiš da gledaš i da čekaš, nego i malo da se samo dok čekamo da dobiješ. Ajdemo. Pa dakle, idemo ljudi. Tuzan sam. Vidi. Nisi ni malo tuzan. Vidi na moj tablet. U redu, ali nema veze, ajdemo Ciro, samo da igramo malo. Ajde, molim te. Molim te, Ciro. Vidiš, nisi tuzan, ajdemo. Yes. Ali molim te, neće valjda ovaj video da bude samo kako ljudi gledaju tebe da plačeš i da čekaš. Treba nešto zabavno da bude. Super. Ajdemo. Ljudi, vidite kako je lijepo moje. Ja ću napraviti sa 100.000 splatova banku. Ajdemo, Ciro. Ok, treba će mi 100.000 para da bude do ovdje. Pa. U redu, pa dakle, hoćemo li više? Hoćemo li više, molim vas? Ajde, sjajno. Idemo da vidimo šta je u mom poslu. Dakle, ovo je moj... Čekaj, ne, to nije moj posao. Ovdje je moj posao. Kao što vidite, ajdemo malo da pogledamo iznutra. Tu je da bude AFK. Vidiš, vidite ljudi, možete samo tako da bude AFK. Ajdemo sad malo unutra. Hvala, mama. Ljudi, stikao nam je doručak. Da, stigao nam je doručak, ali nema veze. Da ješćemo dok igramo. Pa, ljudi, ajdemo unutra. Ljudi moraju malo unutra da vide. Neće samo da stoji tu. Ljudi, jeste vidjeli zabavno? Ajdemo. Ljudi, vidite, unutra je lepo. Ovdje imamo tu dropere. Ovdje je da ja radim. I ovdje je da mi... Nisam te primetila da si tu, nisam znala. Neću ni u njega pepinu moju. Moja mala pa dakle, Ciro, ajde da im pokažem. I duga moja mala. Ajdemo sad da im pokažemo dvorište. Ajde sad dvorište da im pokažem. I da, ljudi, nisam imao planove da... Ljudi, čekajte, molim vas. Da možda pritisnemo. I to je dobar obrok. Ajde ljudi, idemo. Vreme je da im pokažemo dvorište.
se, molim te. Kao što vidite ljudi, ovdje je dvojište. Ne mogu da okrenem kameru. Hajdemo sad da se... Zglitzovala mi se kamera. Cijela treba da izađe i opet tuđe ljudi. Valjda nismo počeli. Ima mesta. Ima još Ljudi, probajte prženice sa paprikom, dobre su. Sa krastavačom su dobro isto. Da, ajde. Tiro izabere. Evo, Čira je odlučio. Čira je odlučio ovdje. Šta gleda, da li imam divčat? Tiro! Ljudi, Naš snima. paudirao video iz naše da je sad taj video. Naš da si završio video i opet si krenuo novi. Ljudi, nema veze to. Da, vjerovatno ćemo uspjeti to da napravimo. Ljudi, Vjerovatno ćemo to. ajde sad. Vidite kako mi je lambusko. Ovdje ću da sagodim ovako pup. Mislim da mogu da Čao. To. Ljudi, evo ga luk, evo us, evo. Vidite? Ovdje ispadaju novčići. Pošto tu vidjeli dvorište, ajdemo na drugi sprat. Ej, ja snimam. U redu, ali ajdemo sve na drugi sprat. Vidjeli ste ljudi. Ajde. Ajmo sada vidimo drugi spot. Ljudi pepeski, ljudi pepeski. A? Tu se popnemo i samo skočimo. Ljudi, vidite kako kad sam se igrao da sam ukrio sin. Vidite kako sam se igrao. Čekajte ljudi da vide moj trofej, moj tir. Zapravo imam tir 4 i moje sve ovdje blokove. Ljudi, vidite trofej. Trofej guzica. Guzica, guzica. Da, ajde sad i moju kolekciju blokova. Kolekciju guzica. Ne, blokova.
Čekaj. Mama tu je. Vukjeva kolekcija blokova. Eto, nulasti. Palasti, 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 palasti i palasti. To su vam svi blokovi. Eto bloka ti 4 bloka. Uki ti ćeš dobiti ovo. To je taj kuznicata. Idem do mog. Jedan sat. Poslije. Jedan sat kasnije. I 100 sati kasnije. 2 sati. Sad ću ja kupim ti u 4. Nema mi dali za ti u 4. Hova guzica. Kolekcija guzice. Ovdje imaš jako lepe guzice. Jako dobra kolekcija guzica. Kako dobra kolekcija guzica. Nusi, ja sam nusi so. Da, ne. Glebe kući nosi njuskicu. Ajde, Čiro, treba kasnije. Ljudi. 0, 5, tačka, 5 i 1 sati. Kasnije. Ja sam s tim. Ljudi, jedno je statua Boga, da idemo do te statue, da se oduševite. Da se upiskite. Ljudi, kao što vidite, ja nisam ja sam na mom drugom akauntu, tako što... Ste počeli da piskite? Ljudi, kao što vidite na mom drugom akauntu... Gospodine, piskite. Ja Čiro pričam. Kao što vidite, ja sam na mom drugom akauntu, zašto piše I forgot my notepad. A inače, Ljudi, Čiro ima samo 5 godina, ja 7, pa zato me prekida dok pišem. Ljudi, ja znam za taj vreme. Da, šta? I čao. I